Lilong pangthokiba miyamgi achouba mifam amana yelawngedagi khundaminaraqliba phurupsingi marakta thoaningdaba thodok thoktanaba warep lawkhre. Chief Minister na thajaba pibadagi ngasi numidang wairam pung 6 tagi chathagani toramba JSC gi matam kaktaba ban handokre. Amadi BJP Manipur Pradesh ki President gi Pham TH Chauba natraga MLA Joy Kishan ani gi marakta amana oiraba yana leire. Kurumjari, ISTV ki pau miyang tabiri basingbu taram nukjari, hauzi pau sandok napijari. Mayang Imphal yang bida miyoi ani laikhidabaga mari lainana, Kanglup ki wafam putsinduna, yelawngedagi khundaminarakliba, phurupsingi marakta, thoaningdaba thodok thoktanaba ngasi Lilongda achouba miyamgi mifam pangthoktuna warep lawkhre. All Manipur Muslim Students Organization, All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amadi Lilong Municipal Council na sinduna pangthokiba miyamgi mifam aduda Committee ki President MD Siraj Ahmad, Lilong Municipal Council ki Chairperson MD Madani Ali, AMSO ki President Farib Khan, Amuko UCM CCSK सरकार न चिंबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लुचिंबा सिंसु सरुयाखे मिफम मदुना फुरुप अनिमकी मियोय खरना कांगलुप नाइबकी वाखलोंदा लान लमजिंगदुना इंगना चिंगना लेरकलिबा फुरुप अनिगी मरक्ता मियाद मिपुन थोंदनबा अमदे मणिपुर थुगाइनबा सिलिबबु यानिंगबा फोंदोखे मिफम मदुदा सरुयाखिबा सिंगना थोरगलिबा इशू असे गवर्नमेंटना मतम चाना यंगसिन बिदबदगे चाउथोरकपने थोकलिबा वाथोक असि कांगलुप नाइबा वाफम ओइना लौफम थोकते मरम चादना कौबा बन ब्लॉकेटना नोंमगी चरा तालग हिंगलिबा लाइरबा मियामदा अवाबा पीबदा नतना कांगलुप अमगा गी मरक्ता नुंसिनदबा थोअले मरमदुना इशू अमगी मतंगदा सेंबा जेसी सिंगना मरम चादबा बन जनरल स्ट्राइक ना चिंबा तौहंदबा सौगतबना फरे हाइबा वाफम सिंग फोंदोकनके कई मरमी मचा मसु हुराम थोकते नो कंट्रोल मजाने पर कई उड़ान रहता है बा जब लोगों मेरे मजाने रहता है बा कोई एक थके न बा खुद पूर्ण करना हूँ मरुंगा अदम बा सही हूँ जब बनी शाम जब पुलिस सिंधु कई एक दिन मुझे जोड़ो मजे लीलों को मजे करना उड़ान मिले लीलों को पढ़ाई मिले से करना उड़ान मिले करना तक लोगों मिले लीलों में ये निकाय अवाम निकाय ले हम कुछ जब मगर करूँ नाम कैसे लगान उड़ान मिलते गाड़ी उड़ान मकान दिलाओ चिंगम मकानी अटाउ गोंगी दारुल ने मकानी गानी मयानी गानी जब बाबा जब उड़ान लो तुम्हें ना हुए बहु दिनों पुलिस स्टेशन में मांगनी ले आओ गोंगी मयानी गानी अटाउ गोंगी करो ngasi gi mifam aduna tongan tongan ba warep taruk sulokhi madugi manungda maitai amadi maitai pangal animakna khanthaudaba mikupta Kanglup ki irang sagatuna khana chainana ba hana sunaba thoandana ba sinba purup animakna amata oina yanakhi communal issue da yumpham oiraga purup anigi marakta ban blockade tawhandaba amade lelongdagi usoi popi phawbuda leiriba club organization association mahila singe ayaba yaudana ban blockade tawhandaba तौबा तारबसु क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगा तानरगा तौबा मणिपुर की फुरुप सिंगी मनुंगदा खुरान चिंथी तौबा मियो यावरकलबदे आइन की ओइबा लौखटफम थोकपा थबक लौखटहनबा अमदे हाटपगी महत्ता असेंगबा लंगला लंजिल खंगबा ngamnanaba मरी लेनबा अथॉरिटीदा सिनबा फुरुप सिंगी मनुंगदा कनागुंबा खुनाइगी मायोक्ता लेबा मियो सिंग यावरकलबसु मरिक चुमना मयेक सेंगना खंगलबा मतुंगदा पिफम थोकपा चैराक अदु आइनगी मतुंगिना पिहनबा अमदे ngasi ngasi mak thokliba thodok asigi matangda semkiba JSC Singh amade Manipur gi apex body ga government ka punna phaminaduna waroisin puraknaba amata oina hona minaba hainasu yanake Amaronda miyoi ani laikhidaba amana shokhiba thodokta chenaba sing phagatuna ain gi chapchaba thabak lokhatlu haiba dabida JSC na ngasi numidang wairam pung 6 tagi Manipur pumbada matam kaktana general strike chathagani torambadu government na thajaba pibadagi handokre
ngasi numidang JSC gi mi chingalloina Manipur Muslim Welfare Organization, United Manipur Muslim Development Organization, PFI Manipur State Committee, Anjuman Lilongi Luching Basing Yauna, Chief Minister gi office ta wari sanarba matung khongjang asti handokna phirep laukibani. Minister Singh Yauna wari sanakiba aduda mara leba sing phagatuna ain gi oiba thabak lokhatnanaba amangata thokiba singe inquiry ama tawduna matik chaba compensation piba amade laikhidraba mahiroi ani gi imung manungda matik chaba ex gratia piba haina yanakhi. Government ka wari sanaduna waroisin ama purakna khonabada MLA Fazur Rahim na khona bikibagi damak JSC gi maikaitagi thagatpa su phongdorakli. Chadkiba tang tareta mayang Imphal maibam thongkhongdagi KH Ibungogi Honda Activa ama mioi ahumna huran ki haiba wahauda miyamna phubada mioi ani sikiba amade amana sokiba thodok adugi makha tarakpada pamdaba thodok thokpadagi mi kaya asopan amade lanthung kaya amangata thokraba matungda gari mapu KH Ibungo chadkiba ahing nongyaida mayang Imphal police na phakre. Tawang adu yaning daba phongdok tuna lamdam adongi miyamna Ibungobu condition amata yaudana khudakta thadokadabani haina mayang Imphal police station mamangda khongjang jangsinkre. Miyamgi irang adu kanchilakpadagi police ka chawna muknaba thoki. Irang adu control tawna khonabada police na tear gas kapada nupi ma sokle. Khongjang jangsinbada yaubi mayang Imphal gi maira paibigi lutingbi amana phongdorakpada. Aduba matamda condition amata yaudana Honda Activa gi mapu Ibungobu thadoraktrabadi makha tana akanba khongjang kaya changsingani haike. Sima karamba condition da mapu puran basi hapani haina phabiri bano ma athuba matamda condition amata yaudana mapu thadokpiro masida karigumba thadokpiraktaba taragadi khwagadi meyang bhangi prajana horokpa iho khudima Manipur government na puran bas hokapani haina akhoi prajana haijagani. Amarom da wathok asigi matangda Chief Minister na wari sananaba khangalakpadagi mayang Imphal Coordinating Club Committee gi mihut kangbo ma chakre hari. Jahi kaya nungsi sanana laiminaraklaba maitei pangalamadi maitei singi marakta bhab tanadaba mongda lanthung kaya mangkiba madi asopan yaukiba Chief Minister Okram Ibobina mangjongna na khanglabasu thabak pangthoktabana pamdaba thodok adu thokibani. Masigi daita sarkar na pugadabani haina JSC against the damage of properties and seriously injured of Bengal gi convener na phongtokre. ISTV News ka unabada mahakna makhatana haikibada nakal animakta bhab tanaduna waroisin puraknaba mari leinaba singna khonaminase sokliba madi sikiba makoi ahumna gari huralami haibagi chapchapa praman puthokadabani. Chief Minister amadi lamdamasida lairiba lanai lup singna kanglup anigi marakta waroisin puraknaba khonabiu masida JSC na mapung phana saugatkani hari. Purakta miwo ta sang hatpung hat bai base masi tobigano haiba potuni khona mayamda thamjani ba masi aduga irang atop atop ta sagalipse masi sagatpigano yamna shanti wana wari sananaga aro athu budalo channaba gamena masi purona hona gadamni duga maru na government si hojik leiriba government china thausa da boin toi masi thausa da ba oina sum chatragadi yamna awaba ai both side ani mukta awaba nangnagani basi masi yam sengboani. Kanglup kayana khundariba lamdamasida karigumba thodok ama natraga huran chinti tawbadagi lanai gi oiba wafamda khana chainabadagi kanglup ki oiba apikpa wakhalon amada Kanglup naiba thodok ohenaba honarakpa haibasi laibak thibani haina Herikon gi cherol amana phongdorkli. Asigumba apikpa wakhalon asina lamdamasida yelhongaidagi nungsi chanana himinariba kanglup singi marakta nungsi naraktanabagi achauba maram ama ohele. Handak mayang Imphal da thokiba thodok asi laingakna section bawatpadagini miyamnasu justice karino khangdana ain khutta paiduna wayal jerak pibagi thawong asi achumba nate masi pumnamak aikhoigi lamdam asida achumba wayal phanglaktabadagi miyamna wayal chathaba jerak piba mob justice dagi thokibani haibayai. Asiguma thodok asi matungda amona thoktanaba wakhal taminarasi asiguma thodok singe khudong chab lauraga irang sagatnaba khonariba singdagi miyamna section biu tonga da yumpham oiba pausingda thajaba thambiganu hari. BJP Manipur Pradesh ki President ki pham TH Chauba natraga MLA Joy Kishan ani ki marakda amana oiraba yai. Tangdang badi hayeng Delhi dagi levelak payana leire haina ISTV na phangba pau amana hari. Hauzik President oiriba TH Chauba ki matam loikhrabasu
अनौबा प्रेसिडेंट अमा खंद्रिबा फाउबा महाकना पुननबा मतम सांगदोक्तुना लाकपनी यूपी कर्नाटका अरुणाचल प्रदेश न चिंबगी प्रेसिडेंट सिंह हापख्रबसु मणिपुर गिदी लाउथोकपा ngamdana leiribani मणिपुर के अनौबा प्रेसिडेंट अमा हापननबा नेशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन राम माधव अमसुंग मणिपुर की इंचार्ज प्रहलाद पटेल न लुचिंगदुना चपचाब वारेप अमा लौननबा ngase गुवाहाटी द मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा टीएस चाउबा जनरल सेक्रेटरी अहुम एमएलए केएस जॉय किशन अमदी टीएस विश्वजित सरुग्याखे मिनिट निपुरम चथखिबा मिफम अदुदा टीएस चाउबु प्रेसिडेंट ओइबदा याबा यादबा अमरोमदा केएस जॉय किशन प्रेसिडेंट ओइबा याबा यादबा अनि थोकना मोट पिनरकपदगे चपचाब वारेप अमा लौबंगमदना लोइसिनखे मिफम अदुना चपचाब वारेप लौखिद्रबसु बीजेपी की मकोक थोंगबसिंगना हयेंग फावुगी मनुंगदा फिरेप लौरगा अनौबा प्रेसिडेंट लाउथोकलबा याना लेरे हाइरे चटकिबा तांग तरग माथोइगी नुमिदांगदा सखंगदबा मियोय खरना नुंगई मेरा पाइबी संगलेंदा नोंमै कापसिंदुना मियोय कया असोपन नंगनखिबा थोंगबो यानिंगदबा फोंगदोक्तुना कैसामपात लेमजम लेकाइदा लेबा कम्युनिटी हॉलदा वाकन मिफम चथखरै नुंगई मेरा पाइबी नुपिलुप अमदी थौदोक अदुगी मतंगदा सेमखिबा जयसिना सिंदुना चथखिबा वाकन मिफम अदुगी मतंगदा नुंगई मेरा पाइबी की सेक्रेटरी शांतिना थौदोदुदा चेनबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा फादुना चेराक पीगदबनी मफम अदुदा पुलिस आउटपोस्ट अमा थमननबा सरकारना थबक पाइखलु हाइखि डिमांडी हौजे हौजे से मिनिस्टर नुंदा वरमदा कोई मेमोरेंडम पिसनगनी अहम पॉइंट अखोई नुंगई हाइबो खुल मचा आसी मैतै माइनॉरिटी ख्वाइदि ओइबो मफमनी मसिदा सि थवोइदना तौबसिगि मतुंग तारपसि कनाना ngaksingada gaibida security outpost ama thambi aduga aikoi nupi samasa yam usi thwoidaba pot ama tawriba pot asi mamutana yengchenbiu amadi aikoina तौरीबा पोट असिदा अखोगी तौरकिबा सिलिबा पोट नोंमै कापसैबा पोसे मिसकसे अखोइना ngahन तौरिबा नुमितगी थारगा हें थांग नुमित मंगानि सुबनि सिबि मनुंग पुथुकु हाबा पोट असिना इना थंजनि पोस अमरोंदा मणिपुर दा खुंदारिबा सिंह अमत ओइना नुंसी चानना जात बिजात खाइदना अखोई अमतनी हाइदुना लमदम मसिबु ngak सेंदुना लाखिबनि हाइना कंगलै इमालुपना खंगलगले हंदक नुंगईदा मैरा संग अमदा सखंगदबा सिंगना नुंमै कापसिंदुना असोपन नंगनखिबा थौदोकपु नुंगाइतबा फोंदोरकले असोप सिंह रिम्स हॉस्पिटल दा पुखलकपदा डॉक्टर सिंगना निंगथिना लायंग बिखिदबा थवोंग अदुबुसु पेंदबा फोंदोरकले मणिपुर असी युहार हागनबा सेस्मिक जोन 5 की मनुंग चनबा मफमदा लैरुबना हौजिक हाना लैनरिबा युमसिंग अखंग अहिसिंग तानतुना युहार हारपा मतमदा खुदोंग थिबा थोक्तनबा सेमदोकपा मथौ तारे हाइना पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर एम लोकेंद्र नंगसे पीडब्ल्यूडी के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा अचीविंग सेस्मिक सेफ्टी इन मणिपुर थ्रू कन्फाइंड मिशनरी कंस्ट्रक्शन हाइबा हिरमदा पांगथोकपा सेमिनार हौदोकपगी थौरमदा हाइख्रे As we all know that the confined masonry construction means it is a construction consists of unreinforced masonry walls confined with reinforced concrete with tie beams and tie columns. And this type of construction is used in both urban and rural areas, either for single family residential construction or for multi-family construction, say up to 4 or 5 stories in height. थौरमदुदा पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर केएच तेम्बा, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ध्रुगेश श्री राय, आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हेमंत बी कौशिक अमदी आईआईटी पटना के प्रोफेसर भाइवव सिंहलना चिंबा मियोय क्या सुसरुग्याखे वांगा खिबसिंगना फोंदोकनखिबदा मणिपुर असि युआर हागनबा मफम ओइबना लैरंग न तारगा साबयुम असि खुदोंग थिनिंगाइनि मखाताना असिगुम्बा मखलगी युम असि साबिगनो पांगथोकलिबा सेमिनार असि यामना मरोइबा सेमिनार ने मसिदगी फंगलकपा ज्ञान लौसिंग अदु मियामदा मपुंग फाना यहनबा होनमिनसि हाइबा वाफम सिंह फोंदोकनखि यूनाइटेड कॉलेज लंबुंग चांदेल की अवार्ड पर ओजा सिंह हापियु कॉलेज असिदगी ट्रांसफर तौखिबा ओजा कुंथ्रागा मंगा की महुत पीबियु हाइना महरोय सिंह कॉलेज असिकी कैंपस दा वाकन मिफम चथखरे यूनियन फोंदोरकपदा कॉलेज असि लिसिंग मचमापल मरफुगे फेब्रुआरी 19 दा प्राइवेट कॉलेज अमा ओइना लिंखटलबा मतुंग लिसिंग मचमापल मरबुत्रा तरुकी जुन गी तांग अमदगी मपुंग फाबा कॉलेज अमा ओइना लेरकपनी ngasi phawbada college asidagi oja kunthraga manga transfer tawkhre adubo mahut oina oja amata phawba thabiraktre
तंगाई फदना कॉलेज असिदा सब्जेक्ट अममंगी ओजा मंगा मंगा मथौ ताई हौजिक कॉलेज असिदा रेगुलर ओजा हुंफुगा तरेट लेगतबदा सुपनगी ओजा कुंथ्रागनी थोय अमसों पार्ट टाइम ओजा मापन लेरे हिरमसिग मरी लेनना मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मियोय सिंगदा खंगनबा लेख्रे अथुबा मतमदा ओजा कुंथ्राग मंगा की बहुत थाबिरक्त्रबदे महरोय सिंगना चंगसिनबा याबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरे अनाल नागा स्टूडेंट्स यूनियन अमसुंग मोनचांग स्टूडेंट्स यूनियन नसो यूनाइटेड कॉलेज की अवार्ड पर ओजा सिंह महूद हापिनबा दाबी तौरे ओजा थुना गवर्नमेंट खोइना डायरेक्टर एजुकेशन खोइना पिरक्तदि अंखोइसु असि हे नंखोइसु स्टूडेंट की मतिक चान अंखोइसु थबक तौन हाइने मणिपुर सरकार दा आइना वा हाइ हंगदनिंगबदि करिगी चिंगी तमी खाइद्रदि करिगी अखोइगी ओजा मयाम लथोपिर करिगी हनबिदब्रा अखोइ चिंग छात्रदि छात्र नतब्रा अखोइ बुनु सिबिरदि अखोइगी ओजा बु हनबिसनु अदुगा करिगी अखोइ बु यिंसिनबदा याम केयरलेस तौबि अमरोंदा कॉलेज असिके स्टूडेंट्स यूनियन अमसोंग हाना एमएलए ओरंबा बेदे बेरिंग गलोइनाना एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एच. रतन कुमार ग उनदुना ट्रांसफर तौखिबा ओजा कुंथ्राग मंगा की महूद हापिनबा तक्सिनख्रे अथुबा मतमदा ओजा की अवार्ड पसी मेंशन गनी हाइना मिनिस्टर न थाजब पिरख्रे हाइरे इम्फाल सिटी की मखादा लेबा अंगनवाड़ी हेल्पर अमदी वर्कर्स सिंगी ऑनरेरियम मतम चाना पिथोक्तबा अमदी SNP मतम चादना पीदबबु यानिंदब फोंदोक्तुना खुयाथोंदा लेबा इमा पांथोय बी इपा नोंपोंग निथौ संगलेंदा वाकन मिफम चथख्रे सरुग याखिबी अमना अंगनवाड़ी वर्कर मसुंग हेल्पर सिंग इम्फाल सिटी की ओइना ऑनरेरियम था तरेत नमसिंदुना थमले अथुबा मतमदा पिथोकदबनी अमदे मतिक चाबा CDPO सु थंबियो हाइके उरीपोक चक्रिकोम दसु माइके एदोंगी अंगनवाड़ी वर्कर मसुंग हेल्पर सिंगना मखोइगी ऑनरेरियम मतम चाना पिथोकपियो हाइना दाबी तौरे अमरोमदा अंगनवाड़ी हेल्पर अमदी वर्कर सिंगी ऑनरेरियम मतम चाना पिथोक्तबा अमदे SNP मतम चाना पीदबबु यानिंदब फोंदोक्तुना नोंमैबुंग कम्युनिटी हॉल वांखै महफम लंपाक सिंगजमै पार्किंग अमदी वाहेंगबम लेकाई लाइरेंबी कम्युनिटी हॉल दसु पांगथोखे वाकन मिफम सिंग अदुदा तोंगान तोंगानबा प्लेकार्ड कया सिजनतुना पेंदब फोंदोखे देसाम इरिलबुंग यूनिट काउंसिल हांगदोख्रे TS निशिकांत मैतेबु प्रेसिडेंट एंड मालेमगानबा मैतेबु जनरल सेक्रेटरी ओइना यूनिट असिगी थौ पुनब खनख्रे हौजे पाउगी मरथना तेम ब्रेक अमते इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना मणिपुर गवर्नमेंट की रेगुलर एम्प्लॉई सिंगदा सर्विस लोन लौबी खुदोंग चाबा पिजरी अथुबा मतमदा अमदी अराइबा मोंगदा लौबीबा यागनी हेन्ना अकुपा मरोल गिदमा कांटेक्ट तौबियु इम्फाल फाइनेंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड हेड ऑफिस लोकलाउबुंग ब्रांच ऑफिसेस पाउना इंटरनेशनल मार्केट एंड बिष्णुपुर बाजार बिष्णुपुर Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places. Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education Admission Open 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science Vacation course for Navodaya, Sainik and Outsiders CBSE school students 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science Girls Hostel at the same block Jolib 100% natural syrup Amasung capsule यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा
हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matungda amukan nataram nokcheri makhataba pauda Delhi the best tauba Dista Free Crop Consultancy India Private Limited Koba Farm Amana loan pigani haiduna DM College of Science ki Assistant Professor Oiriba Pukhrambam Ina Khunbina Miyamdagi Yamlaba Senpham Khongalanle Ozasi Mathakta Chapchaba Action Lokhat Pinaba M Sugi HRD Secretary N Kapil Chandrana Phongdokre M Sugi Office the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Kapil Chandrana Ngasidagi Chahi Taragahumdogi Mamangdagi Oja Asina Farm asina miyam da hiram kaya da loan pigani haiduna miyam dagi senpham kaya khongat ke charakna lupa crore ahum rongi senpham mioi listing ani henbadagi khongatuna hauzik phawba handokta na leiri hiram sida mari leinaba department na mahaki mathakta mideng changbiduna action lokhat piu haike paisa khongat khiba asiga mari leinana sem khiba JSC ki convener Sibachandrana Oja ina khunbina loan pigani haiduna khongat khiba senpham handok piu haibasu handok pidre Mahaki mathakta department na midyang changduna thabak tagi lokthok piu haike matam da magi thawa si terminate to biu haiduna akoi JC mai kai dagi workers arani karigumba memorandum akoi na pijariba thabak terminate to biu habdu su thoi da taragadi akoi CSO civil society organization mayam khusam naraga henena kanba khongjang changjin gani hable akoi JC mai kai thamja Maglang haibina sanglaba chahi kaya horaklaba matungda handak turakliba sida phatanungda piramdanaba lebak ningthaugi ayabaga loinana umanglai kanbalup ukalna sinduna laithau thoram pangthokre chahi kharagi mamangdagi haibi pambi asi turagani haiduna khanarabasu tudana lakibani adubu handak ikhang khangawdana pambi asi masa mathanta turakibani pambi asina tubada afaba oirabasu phattaba ama oirakpada akoibada leiripa kaya phatanungda thoogdanaba masung matam sangna horam laga turaktuna masagi langon loisinkhiba asibu taramna okpagi laithau thoram pangthokpani Maichau Purel Sanakonung Maisnam Apabiluang amasung ukalgi president Janam Parihalna luchingduna ngasigi laithau thoram madu pangthokhibani April Tarakumdoida Lengakna Pauna de Haiduna Thoram Pangthorpada Khongjom Battle Memorial Celebration Committee na Taram Okani Madi Sarukyagani Khongjom de Haiba Taragadi April Kungamanga da Pangthokadabani Maduna Laikhidraba Maitei Lanmi Lisingamaga Chama Henbagi Thawaina Khongjom da Amadi Khongjom Maikaida Maraibak Majatibu Ning Tambangang na Khonabada Thawaina Pontha Pikiba Athawa Singi Mapamda Asing Bahikat Laikat Tambana Thawai Sing Aduna Pengani Kanagumana Khongjom Langi Matangda Nainaduna Pauche Singda Ibirakpa Matamda Marik Chumna Ibirau Miam da Hena Chamam Nahanaba Mongda Naina Birakano Sanglaba Chahi Kunganithoi Henba Sida Manipur India Amade India ki Wangmada Khongjom Lan Phamgi Aseng Bamasaki document kaya da Yumpham Oiraka Manipur Lengakta Thinduna Taknaba Khotnaba Thabak Ngasidi Mapung Phajilakle Amade Leibak Miam na Khangbasu Hengalakle Tanja sida kanagumba miyo singi marakta langera chungera April kungohumdoida Khongjom de haibasi sarkar na pangthoktuna lakli haibasida mayon thamna khonaba miyo singna leibak miyam da hena chamam nanaba khonaba tokpa phare hairi ISTV network ki service provider ama oiriba pureiromba khongnang khongda leiba media cable network chatkiba hing nongyai da khanghodana mai chakrai Mai Chakpadu short circuit ki oigani haina chingnari Mai Chakpadu da lupa lising yang khairongi malchang amangata thokre Kilometer mari makhairom sangba ishok tagi mutum yangbi taba lambi sembaloishindana paisa lokthokre haiba wafam aran bani haina lamdamadu ki miyamna sengdorkli ngasi paumi kangbu amaka loinana lambi asi yengsilaba matungda mutum yangbi unit committee ki president Asem Phaijaw bana phongdorkibada Lambi si sahi kayagi mamangdagi gari changba yadaba lambi oirambadagi Dr. K.H. Ratan Kumar na Works Minister oiringaida CRF fungi makada semba horakibani
ngasi di lambi mate khara black top tawre lemhoriba sing tawna ba thorang leirabani cherak asida social worker ni haijaba kongkham robindrana media da phongdorli ba wafam asi yaningde mahakna asengba social worker oirabadi work program da yaudaba makha tabalambi semlam labadi praja singna harau ramgani haiki matam khara koi ge lebak si namthana ba haigadra matam khara koi gap lebani ki tanja si da asagi mi kharga manaraga asagi social worker sina jimpar ani da laga me koi gari ma putar ban thadaraga sida koi ge hani gi tori thabak ko dimksi loin mak koi ge karan jabagi phibam da thabak tawidre habagi phibam mamka tormbasi koi nungai je aduna koi gi die asagi sang na chamina ba me basi gi koi ge thau chai ko gi phibam ne bogi leji India semkat naba naba India bo haitoi singthoi hanba haibasida numit humni gi workshop ama tha sigi tara nipan amadi tara ga mapanda BJP Mahila Morcha Manipur State na sinduna Manipur University amadi hairangoi thong kaithel da pangthokadori workshop asigi matang da Mahila Morcha gi State General Secretary L Bobina Prime Minister gi flagship skill India mission ki manung chana Tabak Pangdriba Lanai NGO amadi civil society singda khudong chaba pikadaba workshop amani masida mipung khudimagna saruk yaba yagani haiki Advocate Khaidem Mani Amtuk amasung MGO gi apunba Joint Administrative Council gi President oina hapkhre ngasi Babupara da pangthokiba paugi mifam amada nauna President oiraba Khaidem Mani na employees singi aifana ba thabak khara tawba ngamna ba khona bada mahaksu saruk yaba phangbasi laibak phabani jahi mari thaupu gada basida employees singi aifana ba khona kani haujikte rule of law gi matamnina employees singna demand amagi su thabak hekta lepagi mahutta law court ki mateng loba yai afaba laingak ama laihan bada employees singi su achogwa thongdang lai haiki na khudung kalman tawri taiba mayam su kopna Nainakanda sarkar di haibam thokpa tokun thokpa lokun thokpa silong na bahana gada bani adu galwani na hojikti ain jo aiba chu koi bani na lulok lo chap tabai ade bani na aikoina thengna gada riba demand puna makse to pita bagi adu pita bagi haidana pen down strike to ba sis lok to base yarin gai madu gi mautai koina lo kota lo koti thong sitinge darna aduna madu tawrabata da afaba employees union ma ngani khali Dr. K.S. Ratan Kumar da Education Pahalaki Babu All Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association na taramna okre Minister na Higher Secondary Thaki Education hena phagatna bapuning changlakani haibagi thajaba poi hana Education paramba Minister na Secondary Thaki Education phagat hanaba thodang kaya lominaki jitha oba thabak sing nauna pairakliba Minister na pangthorakani thajai Sarkar na handak oja khara mathau masak khangdaba masung sarkar gi order ilamdabagi suspend tawkhibadu thagatningi adubo order sing thokpada maram chabada thokpinaba amadi political transfer order gumbadi thoaningde Minister na Education bu senja tumja leitaba ohelakani haibagi thajaba phongthokli Mioiba khunai gidamak EP ba haibasi achauba kathokpa amani haina ya school kendra gi MLA elangbam jana phongthokli Wangkai Durga Puja Lampak Community Hall da pangthokiba kulak suba voluntary blood donation amasung I taraga mangarak pikraba Waikom Monalisa gi kunthagani thoi suba mapokumon thoramda phongthokibani Life Savers Manipur Young Voluntary Organization Wangkai X Fitness Wangkai Paradise Club Welfare Association for the Blood Manipur Department IHBT RIMS Lions Club of Impal Greater Amadi Biramangol College ki NSS unit na punna sinkiba thoram aduda mioi chamnga romna masa masa gi EP nakhe MLA E chana E haibasi atopana mahut sinba yadaba khwaidagi maroiba posak amani EP bana mioi kaya gi punsi kangadauri bani mipung khudimakna chang naina EP tuna E gi award pale hendana ba khona gadabani haiki Armed Forces Special Power Stack awang numpok tagi lokthok nana ba khongjang oina Northeast Forum for International Solidarity NAFIS na
लेबाक असिगी सिटी मंगादा सिग्नेचर कैंपेन चथतुना इंडिया की प्रेसिडेंट दा पिसिनगदौरी फोरम असना ऑनलाइन सपोर्ट कैंपेन अमसु हौख्रबनी सिग्नेचर कैंपेन चथब हौख्रबा मफमसिंग अदुदी चंडीगढ़ न्यू दिल्ली ग्वालियर असम अमसुंग इम्फाल नि हाइरि जय खुदिंगी मणिपुरी साहित्य प्रचारक सभा वांगजिंग पीदुना लाकपा सोयबम कुमार साहित्य मना चही सिगिवैना उकल न पुथोकपा लाई हरावबगी कांगलोन अनिसुब लाइरिक असिदा पीरगनी अमरोंदा साहित्य की लमदा सिंथानब थबक तौबगीदमक पीबा इबोतोंबी निंगसिंग साहित्य सेवक मना लिसिंग अनि तरगतरुक तौबुंग खोक्तगी गौरो थोंगामचा अमसुंग खांगबोक्तगी निंगथौजम मोधुदा पीरगनी लाउथोखरे लाकलिब जुन निपान द पांगथोकदबा लुप असिगी मपोक कुमन नुमिता मनासी लांथोकनी हाइरि स्वच्छ भारत मिशन अरवान की मखादा माई विजन कक्चिंग टाउन अमदे ए ब्यूटीफुल ड्रीम टाउन हाइब हिरमदा एशे अमदे लायक चांगदमनबा मा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल न सिंतुना काउंसिल असिगी होलदा ngasi पांगथोखरे चांगदमनबा तुदा कक्चिंग की अकोइबदा लेबा महिरोय चनिरोमना कांगुप अनि थोकना खाइदोक्तुना अथोय हेन तानके थौरंग की सरुकमा ओइना कक्चिंग टाउन बु लु नान थमदुना अफाबा चौखट पलमदम अमा ओहेंसी हाइबा पाउजेल पुबा खोंचत अमसु कक्चिंग कैथेल की अकोइबदा मियामना चटखे मिशन अर्बान की मखादा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल न सिंजेदुना पब्लिक की ओइना कोई होल ओइना लुन नान लेतबा यादी हाइबगी पांदम जिमा हेक्ता कोई जे काउबुगुम्बा कोई लंबी सोरोक कदगी बाजार कोई पार्क सिंग सिजुलुन नान थमपदा कोई लोइनवा की दायित्व लेबा दायित्व कोई ड्यूटी लेबनिना अदु थमदबा यादे हाइबगी कोई तौजबा अवेयरनेस प्रोग्राम नि थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल सुसिंदुना अखोइगी भारत लु नानबा भारत ओहेंसी हाइबा थिमदा महिरोय सिंगी लायक प चांगदमनबा मस्तु काउंसिल सिगी होलदा पांगथोखे क्लास 3 दगी 9 फाउगी मनुंगदा लेबा महिरोय सिंगी कांगुप अनि थोंगना महिरोय मरफु रोमना अथोय हेन तानखे काउंसिल सिगी चेयरपर्सन थोंगाम श्यामोना लु नानबा भारत अमा ओहेनबगी पांदमदा आंगांग सिंगदसु वाखलोन अदु लेहनबा पांदमदा चांगदमनबा अस्ति पांगथोकपनि हाइके to give a clean environment, open human waste and its causes on the environment, role of the people to give a clean city, relationship between human life and environment. Highway point theme tarwasi khangacharaga masi makada point angangi drawing competition se pangthok jape. समरोग नगर पंचायत की काउंसिलर टीएस मंगिलेमा आईएनसी दे यावदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिम नायाबा पिखरे थिएटर की सगनाइरबा ओजा सनख्या इबोतोंबिना लेखिदबदा थिएटर सेंटर मणिपुरना अवाब फोंदोखरे अमरोमदा नहा ओइबा फिल्म की थौमी ओइना मंगिना मनुंग मतम चातना लेखिदबदा फिल्म फोरम मणिपुरना अवाब फोंदोखरे अंद्रो केंद्र की मनुंग चंबा चंगमदबीदगी कैथेल मानबी फाव चली बलंबी से नोम नोम की फिबम सोक्चलकली मरी लेनबा सिंगना नुमित मंगान की मनुंगदा सेमजिनबा यूथ डेवलपमेंट कमिटी चंगमदबीना दाबी तौरे लंबी से लेंगोय पुबा गाड़ी कया चटपना फिबम सोक्चिलब लंबी से मरी लेनबा सिंगदा सेमबिनबा हाइख्रबसु ngasi फावबा थबक अमत पाइखलक्त्रे अहान बखोंगथांग ओइना हायेंगदगी चका 10 पानबा अचौबा मखल की गाड़ी सिंग चंग बथिंगलगनी हाइना ngasi चंगमदबीदा पाउमी सिंग उनबा अमदा कमिटी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना फोंदोखरे अमरोम द लंबी से ngasi लोकल एमएलए की मीटिंग मखादा लोकल क्लब सिंग खुशम नदुना सेम भाउखरे चंगमदबी यूथ ब्रदर्स ऑर्गेनाइजेशन यूथ ब्रदर्स सोसाइटी यूथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अमदे थौपुबा सिंगना एमएलए न मियाम की दमक खनबीदुना लंबी सेम भाउबगी दमक थागत फोंदोखले चंगमदबीदगी कैथेल मानबी ताब लंबी से खरा चावना मवोंग ताना सेमौननबा लंबी की नाक्यत लैब सिंगना मतेंग पांगबिनबा अपील तौरी चंगमदबी थोंखोंगदगिना नुंगाइपोपी नकोनबा एरिया दा रोड साइड नकल सिंगदा इंक्रोस तौरिबा स्टेट लैंड ओइन लैरिबा लम सिंग से इंक्रोजर ओरिबा लम मपुसिंगा अथु मतमदा थादोक पिरगा प्रजा की खुदोंचाबा येंगा लंबी थोंग असिगी खुदोंचाबा येंगा हाइरिबा लम मसिबु इंक्रोजर कांगबुसिंगना अथु मतम थादोक पिदुना प्रजा की दमक्तै खुदोंचाबा पिबियु हाइदना सिंजलांगजरिबा खोगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन की माइकैदगी प्रजा सिंगदा नोलुकना खंगनजरी कैथेल संकिंथा बदा चेनाबा मरालेबे मियो सिंह लेमना थाफम थोकते हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी न खंगलकले हाइरिबा कैथेल संघ सिंह असी स्थाबा मियो सिंह मसक खंगदोकलगा पिफम थोकपा दंदी चपचाना पीगदबनी हाइना एमपीपी न दाबी तौरी
पंचायती राज मपांगल कनखत हंदुना खुंगंगी लमसिंग चौखत हंदुना नुंगाई याइफब खुनाई अमा पुरकनब पांदमदा कैनौ ग्राम पंचायत ना सिंधुना मियामगी थौरम अमा ngarang कैनौ थोंखोंगदा पांथोखरे थौरम अदुदा प्रधान होमेश्वरना इंडिया की मनुंगदा लेरिबा खुंगंग खुदिमक चौखतलबतदा इंडिया चौखतप लेबाक अमा ओइगदौरिबनी मसिगिदमक नुपा नुपी खाइदना लिंगजेल मानना सुबा नोंबा कनबताई हाइके Protection of Children from Sexual Offences Act, Child Labor Prohibition and Regulation Act, Right to Education amasung Juvenile Justice Act ki matangda nongmagi oiba awareness program ama Tamenglongi Shekni inda pangthokre. National Committee for Protection of Child Rights amasung Manipur Commission for Protection of Child Rights na Manipur State Legal Services Authority ga khusamnaduna pangthokiba thoram aduda Tamenglongi SPL Ragway Manipur Commission for Protection of Child Rights की member M.S. Shyamcharan, chairperson S. Sharat Kumar Sharma su saruyaki. Imphal da utilize tawduna leiriba Community Health Center Jiribam gi Dr. Singh Center asida halhalakadabani haina yanakhiba wafam gi matungina Under Secretary na Mamangi taraga Nepal da thokiba order adu amuk masamagna state tawkiba dental surgeon amabusu April tareta transfer order thokiba thawang monitoring committee CIC Jiribam na yaning da bapongdokle convener and Dhamendra Maitaina Jiri de pangthokpa paugi mifam amada Under Secretary na tawriba thawang asi karino masa na thopa order amabu amuk handok haibasi Jiri miyambo karisu laitana khanbani hiramasi the health minister na midyang changbiyo hairi Cengum Charu Badaki Tipaimuk subdivision ki manung chanba Parva Jose Khulda imung amaki pikliba angang okhum yauna mama laikhidre umangdagi heglakpa cengum madu ngasi ayuk thonglaka charubani hairi hoji bawgi merak thana atem break amamu Delta tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road opposite Old Pump. Admission open. Foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Nabodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 AM to 7 PM. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Imphal special offer pijabaga loinana hawdok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mitka chanaba fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre Lifsaf syrup sizinabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinaba yaraba Lifsaf capsule shu phangbigani Lifsaf syrup amadi Lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Break ki matungda amukana taram na ukchari makataba pauda English singani taragamari da Supreme Court na transgender singi hak pina ba khangan ki ba wapam state government na namsinduna thambabu yaning da phongdok tunanga se Manipur Press Club ta paugi mi pam pangthokre Saruk Yakiba All Manipur Nupi Manbe Association ki secretary Santa Khuraina Supreme Court na transgender singi damak point manga yaw hak sing state government ta chanahna ba wapam phongdok khrabasu Manipur gi oina dingasi phawba namsinduna thamle hak singasi atuba matamda phangana khonna trabadi khongjang changsingani haiki Government da have the social welfare department maruina ekhona social welfare department da transgender gi data masing pikhat khre aduga masikari gino hamatam da transgender welfare board semna na bane
अखोइना ngasai ki Supreme Court nalsa judgment je implement tauna ba state sida atubu ngasi bauta state government dagi miyeng amata sangbi daba aduga pi ki ba document sing to stand still loina leng dana leiba masi akoina yam thuna to haningi aduna tabata rabdi akoina su community gi maike dagi akan khongjang ama sangsalani habse akoina mayam da phongtok ningi ahal singda Manipur sarkar na piba all age pension gi senpham sing matam chana phangan bi haina IMC Ward number 3 के काउंसलर नुतन चंद्रना मरी लेनबा डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ना मीटिंग चंगबिना बा अपील तोरकले ngasi paumi singa unabada आधार कार्ड यावद्रबदे पेंशन लोबा यारोय हाइबसी ahal singbu hena wahan bani haike आधार यावददी पेंशन पिरोय हाइबसी मणिपुर गवर्नमेंट ना मदि मैलेबा मिनिस्टर ना न्यूनल मिनिस्टर ना लबा लेबा की बे बावय वनबा मिनिस्टर ना ngasi थुमत मियें चंगबि हागा वारबा हंस अलाइ बंगलो पेंशन फंगन बिहाय वफम से थमजाय मरमदि थाइमन की वजह थाइमन कस्टडी एमएलए की मखादी येनगेरा नतगा तानरगा माय जगह जगह की कलब अनप जगह दा पेंशन से येनबदे हेन खुदों सागदगी हंसिंग खुदों सागदगी हाइबदो खल्लगा मांग तौगिबदो दुमाइना अथुबो तन पेंशन से फंगन जनिंग हाइना हाइ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वफमदा हंगस Rural Medical and Health Center Thobal Moijingi Makada More de Leba Taramathu Suba Assam Rifles Unit Hospital da Assam Rifles More na Sindrunga Silem na Laing Baki Cam Amapang Tokre Cam Atuta Mui Kaya Laing Bakaloina Darkaro Behidak Lang Takea Su Yentoki Hausi Sanabaki Paumo Lobirasi Ngasigi sanabagi pauda Nambol Brighter English School na ahanba district level 5-man football tournament ki winner roikre Desam Bisnupur District Council na sinduna mamang thagi mangadagi team nipa na saruk yatuna oinam Kangjebung lampakta chatharakiba ngasi stanakiba final da oinam comprehensive school bo goal ani amada maithiba piduna winner roikibani ngasi loisinbagi thoramda CMO Bisnupur amasung Thambalmari College ki governing body की secretary सु सरुक यादुना winner ओइरबा मदे runners up तारबा टीम दा मना मथुम सिंह यंथोके best player की मनाना comprehensive मणिपुर की चितरंजन ताखरे हंदा पंगथो किबा कुंठागनि तो सुबस्ता लेवल सेpak takraw men women championship ता winner ओइरख्रबा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब के नुपा मसुंग नुपी की टीम ngasi MPSC की secretary की office ता हराउते amna वख्रे Secretary na Sanare amasung official singbu pungning thogat pagaloina na matung dasu hena phaba performance pibangamna na pathaujal piki bicycle ki maming leiraba brand oiri bascot na Manipur ki mountain bike athlete na mairakpam chingkhai nganba bo ahan boy na sponsor tawduna sana khotna ki machak sing khushna krai Scott bicycle authorized dealer oiriba palace gata Noren Cycle and Outdoor Sports the Pangthokiba Chambathoram Amada proprietor and Chingkhai Hunba Sapamna mountain bike amasung Prem Road bike Kushnake Switzerland best Toba campaign Ashina Scott India ki ahanba mountain bike athlete oina Chingkhai nganbabu Manipur dagi khankibani sponsorship asi phangnana ba Noren Cycle na company asida haukiba chahi ani gi mamang dagi takna duna lakibani loinana mamang chahi December thada Scott India company gi makok Jamin Saha Imphal da lakna athlete asi sponsor taunana ba lepkibani Biramangol College Sawmungda April 19 dagi hona chathagadori ba A Pratap Singh Memorial MU Inter-College Football Tournament ki official oinana ba referee nipan amasung match commissioner amagi Amfana Lauthokre Hausi Sanabagi Makata Pau Boya Ninthozam dagi amuk phangbigani Thagachari ngasigi Sanabagi Pauda volleyball IGO oinamna NYBA Naurembu Maithiba piduna Anisuba State 11 Case Prize Junior Boys Volleyball Tournament ki champion oikre All Manipur Volleyball Association na sinduna Imphal gi mapal Kangjebungda team tarana group ani thokna khairuktuna tha si tang mapal degi chatharakiba Anisuba State 11 Case Prize Junior Boys Volleyball Tournament ngasi loisenkhre
लोइसनबगी थोरमदा इनर मणिपुर लोक सभा की एमपी डॉक्टर मैना सगोनबल कैलेंडर की एमएलए आरके इमो अमदी ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगसु सरुक याखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अरोइबा निमित की सानखिबा मैचसा IGO ओइनामना NYVA नावरेंबु सेट अहुम अमा कुंथ्रामदोय कुंथ्रामाथोय तरानिपाल कुनमंगा कुनमंगा कुनिथोय अमदी कुनमंगा कुनमाथोयदा माइथिबा पिदुना टूर्नामेंट असिगी चैंपियन ओइखिबनी सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबा पोजीशन की सानखिबा मैचता PBM वांगजिंगना YDC युरेमबम्बु सेट अहुम सिनो कुनमंगा कुनमंगा तरातरुक अमदी कुनमंगा तरातरेता माइथिबा पिखि विनर ओइरबा टीम IGO ओइनामदा लुपा लिसिंग कुंथ्रा रनर्स अप तारबा टीम NYVA नावरेमदा लुपा लिसिंग कुन अहुम सुबा पोजीशन तारबा PBM वांगजिंगदा लुपा लिसिंग तरा पिदुना पुनिंग थगतखि सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी बेस्ट सेटर की मना NYVA नावरेम की N बुद्धचंद्र टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर की मना NYVA नावरेम की N तोम्बा अमदी ngasiगी फाइनल मैचता बेस्ट प्लेयर ताखिबा IGO ओइनाम की रोबिन्सन गांगमैदा लुपा लिसिंग अमम पिदुना पुनिंग थगतखि तेरा फुटबॉल यूथ ब्राइट स्टार क्लब सगोलबल तेरा सापम लेरक नोमाइथेम लेकाइना सिंधुना क्लब असिगी प्लेग्राउंड टीम तरा तरुकना ग्रुप मरी ठोकना खाइरुतुना था असिगी तांग तरा दगी सथरिबा तरेसुबा एस अमुबा सिंह मेमोरियल 6 एसाइड ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता मामा फुटबॉल क्लब नेफ्रा मेंजोरना रियूनियन सिल्वरस्टोन सापम लेरकपु गोल कुनमंगा निपालदा माइथिबा पिखि अनिसुबा मैच की सानखिबदा मानजा फुटबॉल क्लब नीलकोठीना ए स्क्वायर पासोइबु गोल मरी अनिदा माइथिबा पिखरे मामा फुटबॉल क्लब नेप्रा मेंजोरगी माइपापगी गोल सिंगदु शोभाना गोल कुन चनखि फालगोलनिना अहुम अमदी सनातोमना गोल अनि चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथिखिबा रियूनियन सिल्वरस्टोन सापम लेरकी गोल निपालदुना बेन जॉनसन गोल मरी चनखि अतोपा गोल अनि दुना फॉरेन अमदी बिपिनना गोल अनि अनि चनखि अनिसुबा मैच की सानखिबदा मानजा फुटबॉल क्लब नीलकोठीना ए स्क्वायर पासोइबु गोल मरी अनिदा माइथिबा पिखरे मानजा फुटबॉल क्लब नीलकोठी की माइपापगी गोल सिंगदु दीपक संजू हेरोजित अमदी टाइसनना गोल अमम चंदुना मैच असि माइपाखि माइथिखिबा ए स्क्वायर पासोइगी गोल अनि दुना चावबा अमदी सनाथोइना चनखिबनी मैच असिदा ए स्क्वायर फासोई की सानरोई दीपकता सेंटर रेफरीना येलो कार्ड अनि पीबदगी मैच की निफुम दैसुबा मिनिटा रेड कार्ड पीदुना फील्डगी मपानदा थोनखि टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा SDS लमदेंग खुनौना पुनसिबा टीम पाटसोइबु गोल निफाल अमदा माइथिबा पिखरे SDS लमदेंग खुनौगी माइपापगी गोल सिंगदु सुरंजीत जेमी अमदी धीरेना गोल अनि अनि चनखि अतोपा गोल अनि अदुना मणिमोहन अमदी बोबोइना गोल अममम चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथिखिबा पुनसिबा टीम पार्सोइगी अमतंगारबा गोल अदु किसनना चनखि सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग अहानबा मैचता रियूनियन सिल्वरस्टोन सापम लेरक अमदी पुनसिबा टीम पार्सोइगा सानगनी अनिसुबा मैचता ACY युमनाम खुनो अमदी RFC तेरा सापम लेरका सानगनी अहुम सुबा मैचता सलाई फुटबॉल क्लब बेंगलोर अमदी FFC नीलकोठीगा सानगनी युमनाम लेकाई फुटबॉल लेट सेनेटर ओक्रम की मिंगदा इंडो ब्रह्मा रोड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इप्सा युमनाम लेकाई सिंधुना युमजाव लाइरंबी युमनाम लेकाई इप्सा ग्राउंड टीम तरा निफालना ग्रुप तरुक थोकना खाइरुतुना था सिगी तांग तरा दगी चथरिबा अनिसुबा स्टेट 11 4 एसाइड अंडर 21 फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता IPFC कोंजेंग लेकाई अमदी NYC अहनथेम लेकाई गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटखरे IPFC कोंजेंग लेकाई की गोल अदु गिरीशना चनखि NYC अहनथेम लेकाई की गोल अदुना लोयांगमना चनखिबनी अनिसुबा मैच की सानखिबदसु ABC या स्कूल अमदी A to Z क्वाकैथेल गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटखरे ABC या स्कूल की गोल अदु डेनिसना चनखि A to Z क्वाकैथि की गोल अदुना रोनाल्डोना चनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा IPFC मोनसांगैना युम्बु इप्सा फुटबॉल क्लबपु गोल अहुम सिनोदा माइथिबा पिखरे IPFC मोनसांगै की माइपापगी गोल सिंगदु कृष्णकांतना चनखि हयेंग अहानबा मैचता थाल्स या स्कूल अमदी YDA ओइनामगा सानगनी
Anisuba Metsta 4G Harangoi Thong Amadi I6 Konjeng Laikaiga Sanagani. Hausil Islakpada Ngasino Magyoipa Ingasaki Pau Lobisi. ICAR Lampel Patigi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidigi Sakiba degree Celsius Kurmapal Rasmik Ani Kwaidigi Ingba degree Celsius Taramanga Dasmik Suino Nukshita Yauba Ising Manilgisa Ayukta Sada Malputaramapal Untilda Sada Punito Yoiki Ngasigi Nong Sukibaki Sang Taru Dasmik Ahong Millimeter Lilong the Pangtoki Miam get over Mipamana Yellow with the Kundamina fruit singing Marta to an in the Batodok talk the number what low cray. Chief Minister na thaja bapi badagi ngasi numidang wairam pung taruk tagi chathagani toramba jesi ki matam kaktababan handokre. Amade BJP Manipur Pradesh ki President ki farm TH Chauban natraga MLA Joy Kishan ani ki marakta amana oirabayana leire. ISTV na pizabawang ngasigi di matang salujare miyang tabiri pasingbo amukahna kurumjari.